Anyang laki din! Bes, kaya't mo asawan, nag-order ka niti okay nga ilakom. Wan kumare, naimbag lang ilakok dito ayan tayo. Kan, i-online ko matan Ay katuwan mayat na ita. Ay wan gayam, anya tinorder mo, bagka di wan nuhudis. Bagpailaan kumare. Inton adan tumanan kwartak, sakto manen agorder iti hoodies ken sapatos. Ay, gusto lang nga pagtinalam, tagkitak to mamut iti para kanya. Manong iti may Isabel, kumare. Makapasin na iti presyo na kumare. Class A nga minti in-order ko. So anangina talaga. 22K ti may Isabel. Oh my gosh! Naginamutin kumare. Kun kumare. Inkedemak takayat ko talaga ti mangrugi ti negosyo. Nangina tinanggatang ko. So medyo may kamahalan na ilakok mat Ay, katuwan ako kumare, tapno adamit ati ganan siyam. I-live mo to pa iti Facebook, tapno adu ti gumatang kumare. Ne, apay nga ading. Linukatan mo din na itakakaiso ng alkansyam. Wan manong, linukatakon Ket manungay. Hay kat adamot na urnong ko at 3-5, manong. Ah? Igatang ko man iti bag-ala ko ni bakla. Apay, adda bagala ko na ya. Adda manong, nagpipintas nila ako na sika. Naggapo iti bel ng nagpipintas. Iso gumatang ako oray may salaang manong. Anya. Tato adamamit ususarik no kasi arumwarak. Wino adapasken apapanak. Apay, mano ti presyo dagiti lako na abag. Ay namanong, nangina sika. Tanangina mo tinanggatang na iti bel. Agay tala. Gumatang ka. Tapno awan makon ko na mading. Ay nawin manong, gumatang ka talaga. Uray anya pa iti bagbagam. Kunammatlan, agtultuloy ti lako na tiawanan pa eh. Nay, masay, ada ka di parikot mo. Agsasao ka magagmay-may sa. Day man na bakla. Kundi lako iti bags. Kunammatlan no nagpipintas ti lako na. Aniya, no kasano ti kinaalas na abakla, iso mo ti kinaalas dagiti lako na. Ay, unay day tan pa nagsasaom maseng. Pudno mo ti bagbagak na na. Ay, kunak tumot. Apay, nakita maya dagiti lako na ta ibagamon na nagaalas. Kakakita ka di dagiti post na iti Facebook. Imbes a katawaan kan uyaw, mapan kagini gumatang iti lako na, hapaw. Makagatak iti bag ko a brand new, nana. Saan kat nga ukay? Aniya, ala, innakon. Ibagayo kan kuha na no makita yun, nana. Nagaalas dagiti lako na, ibagayo nga imbagak. Ay na, nasayatay may ka kumare. Ada good news ko ken ka. Ha? Anya day ta kumare? Ada napinta sa bag nga ited ko ken ka. Saan ko lang pabayadan? Apaw, nagsaya atin ngayon kasta kumare. Lino katakpay mo ti alkansyak, tako lang nga iso ti gatang ko iti bagking ka. Saanan, mare? Ited ko lang ken kan. Ngam saan ka nga tamalugi, no bilang laang bes. Saan ko, mare? Among kadi, idilino katak, ti Bela ginatang ko. Kinaot ko amin na bulsa ti bagalinaon ti Bel. Ay na, at dadala sa nakakabil. Huh? Nagadumari eh. No isukat ko din chay. At dami siguro nasurok a 10,000 iti Philippine peso. What? Wan kumare, kan malaksi di ti Dallas, at the gold a kwenta sa nakita. Ay na, nagswerte ka mo tin kumare. Wan nga rod, mare. Iso nga amo kadakkel ti maganan siya kiti Bela ginatang ko. Ay na, nasayat nga ron no kasta, abes. Kita na, iruan mo nga ron ti bagay, tad mo kanyak. Tagitaag no may bagay mo't la kanyak. Ala, wan kumare. Agtugaw ka dito eh. Tamang isagana at biti ti kapeta. Irwar ko ti bag inton madandama. Oy, Bet, nangalaam ngay mo titiday tabag. Kwa, impadawat ni bakla kanyak. Ni, naimbag man tayong padawat na lakan ka. Saan na pinabayadan? Ay, katuwan
Impadawat na laangan kanyak, tadang aming gold akwintas ang nakaot na iti bulsa dagiti bag. Ket ammom kadi kumare. Saan la dayta? Adapay ati naalan na adolyar iti bag. What? Wan! Iso ano kayat mo nga adda free a bag mo, mapan kamit ija ayan ni bakla. Anyat ammom no nabimbindas pa ititid na king ka, ngam itiinted na kanyak. Jakla pagtatakunan? Ha? Makagatak iti brand nyo abag. Asaan anaga po iti okay? Maawatam? Anyan lakit din. Wa? Awan man bibiyang ko na. Uran nga pa iti pagpagaday di amasing itilikliko da. Katuan. Bayam kadilat tanoan niya dagiti bagbagana. Basta siya, awan ti amo kadagas kinararamid ko kenkwana. No awan na ti panaglakla ko kiti bags. Anya ko ma, whatever ako na. Amumatan ni Maseng. Amin ang makita na kat ikan na iti dakas aka ipapanan. Nakatukat nga ibagbagana. May salaang di kahit asawan day tanana. Apal na laang kit di Ay, podno na ita. Naku namon. Apal na laang. Iso nga daw, ti masasao na itiliklik ko ram. Gambay am lata. Ituloy mo lata gumatang iti bales nga ilakaw. Bareng adon to pa iti dollars ang maalam iti bag. Swertem da ita. Ay wala na. Sapay la kumarod ta kasta. Nay, itay ka pa palpaliwan na Maseng. Itay ka pa nakamulang lang ah. Sinay ka pa, sinay. Apay, ada ka di parikot mo ya. Awan parikot ko. Adala pang panunutok nga ramidak ko ma. Anya day tangay. Kahit ibagam kami natap na mukmay. Pampanunutok nga ilakay. Anya nga tanong gumatak mag-itibag nga ilako. Anya? Bag nga ibagbagam may. Wan lakay. Kas itilako ni bakla ngay. Anya? Apay, tuladan tilakla ko dahi abakla. Kahit kunak man no kuna masana na saya dahi negosyo. Kun kunakla dadya ah. Ngam idinaamwak nga ado kano ti dollars anaala na iti bulsa dagiti bakain. Kasla kahit kumutan. Saan la kano a dollars tinaala nakit? Adapay kano ti gold a kwintas. Anyat amutang ay lakay no iso mati pagbaliwan ti biyagta. Ha? Wan, kunamo na. Inton bigat. Inakman withdrawan ti kakaiso ng urnong ta iti bangko. Ta isuman mati igatang ko iti bill. Sana bale, ta into no, adon to mati maala ta dollars kan gold a kwintas. Isublik to matlaang, ang mga no ag times 5 bay. Nga lakit din. Nay, nagsapa ka matan Maseng, papanam ngay. Inakidya ilinana. Inak man, i-withdraw ti savings mi kinilakay ko. Apaw, naimbag kayo pa itada savings yaw. Katuan anana, nga manulang mat day jay. Igatang ko man mat itibel, aglakwak man mat itibag nana. Ha? Ani kas iti ilaklako ni bakla ti ibagbagam? Kasta ka day? Katuan. Nay, nakaskas daaw man Maseng. Kat katawa am ti bags alako na. Gam ita aglako kamat. Awan mat dakas na nana. Sa bagay mat kit di talagang awan dakas na. Isuna laang, ta saan mo kumamot nga inuy-uyaw kan kinat-katawaan ide. Naamwak ngamin nga ado ti dollars kan gold a kwintas anaala na iti bail. Iso na panunot kumot at yagla ko nana. Kasta. Ay katuan malaing ka nga rudan. Kita malat apal na day siya masing. Wan nga raud, aguyaw ngam agtulad mo't nga raud. Awan kit di ati sa bala man panunot na negosyo. Iso nga idinaamuan na the goal of kwentas ken dollars an alala kiti banks kahit namatan ti aglako kuno. Anya lagi din. Katbay at aglako mo't, dipindilat tamot akadagiti tattao no asino ti kayat da paggatangan. Sa bagay mo't kit di Oray sakit mas daawak mo't ngam binaybay aklatan Wala na. Uy, bayan tayo latan. Sapay la ko mga ron. Tamaila ko na dagiti bags. Ala ko na. Nagmayat laki din nga katawa iti sangwanan na dadya babae, bes. Mga ron, mare. Ngam,
Bayan tayo latan. Kumanatawa, di naamuan na ngaglako ka itibag. Ngamita, tinulad na mga tilako. Tawanan bain ang masing-sing-sing. Bayan tangagla ko lata kumare. Kasi tinakuna ni Antimona. At dalat ta ka dagiti tao no sino ti kaya dapat katangan. Sa bagay magkidi, bes. Umay ka man kidi, di balay. No awan ar-aramidam dito balay yo. Ha? Tapay aya. At da kasangsang patabel ko. Duwata man nga ag-live. Ay, katwa na, hindi talaga ayam. Ay, nahagyaman ako, Mare. Sana balit, adatangtan mo. Kan kakarunan na. At dapat free ang bag mo. Ay, lakit din. Kaya't mo asawan, mapan mo motan alaon ti in-order mo a bags nga la kung maseng. Wana na, ada ka nun ijay ili, sigun iti nagorderak kat. Ay, kasta ka day, katwa na. Oh, apay akas na saan kayo amaragsakan iti panaglakok mo iti bags na na? Ha, anya saan amaragsakan nga ibagbagamat? Nagtamnay mga min ti panagsungsong batyaw. Apay, ti kayat yaw, ni baklalaang ti aglakaw? Anya? Saan lang mo't nga iso ti ada kwarta na? Nyalaki din. Hala, inikam na, nitidakas aka ipapanan, ultimo pa nang sungbat ko kan ka, salbag. Katpod no mga minana. Ala, labsan kayo pa'y tayo nakon. Umay kayo to jibalay. Tagpili kayo to matitigatangan nyo abang. Mala, wo, ninkan. Nene. Nalukatak amin ang abag ng pulos mo't nga awan tinaalak a dollars. Wano gold a kwintas. Anya? Talaga namang baklan nga ulbod day bakla. Ha? Tay supay tinakabasol king ka. Tayo sumad nga may kinapanay bagbagay ti tao. Nga da ka no kwintas kan dollars anarala na iti bag. Kunkunanan sa laang mat. Ti awanan bain na nagalas a bakla. Dakamuking ka masing. Ura imbaga na nga da gold a kwintas kas kada dollars anal-ala na itibag. Saan na mga imbaga king ka atuladan mo tinegosyo na. Sana ya? Anya? Sa ita, si kapay ti daganas na makaungot king ka na. Ay basta, ulbod day bakla. Salot na nga sa lipunan, sinungaling pa. Ay, magtalaw ka man langin dito isang wanak masing. Maasara ka talaga king ka. Ang mga no ipakan ko amin day tabag king ka, nay, salbag ka. Padaanak man dadya bakla dito'y nana. Ha? Taapay ni bakla. Ada ka daitad mo kan kwa na. Nya kumangay mo daitad ko kan kwa naman. Pagsasawakid di ati awanan bay na bakla. Aniya, namumpaklan nga ulbod ti awanan bain. Ay mabait lang. Anyat kayat mo asawan. Tapno mo yun nana. Amin anilaon ti bail a ginatang ko linukatak amin. Kinaot ko amin a bulsa na, ngampulos mat nga wan nakitak a dollars, wano uri gold man la kwintas. Kat, anya ko maita, basol daya bakla, ulbod a talaga. Kung kunanan sa laang mat nga, do tinaala na a dollars kan gold a kwintas itibag ala ko na. Si kakit di mat, kasano kumamot nga ulbod kat nakitak mo tagiti gold a kwintas a naala na, kastamot tanti dollars a napanain sukat itibang ko. Ha? O naikan maseng, tila ipagpabason mo iti sa bali a tao. Talaga ajak maawatan ti ugalim. Mala, urayim ni bakla lumabas, ta iso ti pangibagaam, no niya ti makunanakan ka. Yan lakit din. Awanan kay tibain, salbag ka. Mabit lang. Pagsawan na kumapay mat Oray saan ka nagsaupay? Si kapay at talaga tandaganas na may ibaga kanya asyak ti ulbod. Kwa? Apay, imbaga kayakin ka tuladan ti negosyo. Inalukoy ka kada gumatang matitibag. Saan man? Ha? Sa ita, sakpay ti nakabasol. Basol ko nga rod no apay nga awan na alam iti bulsa dagiti bagadalas when no gold a kwentas, ha? Pasensya ka kuman, kumari. Pasensya, kumari. Salbag ka. Iso sigurong awan pulos na alam iti bulsa dagiti bag, kaputan nagalas ngamin ti ugalim.
Saan nakakaskan ka? Iso siguro, mararanaak dagiti bag nga damaala ka blessings. Naatap ti blessings ken ka, gapu iti ugalim. Kas di lang dahin ta. Anya? Isosan at ilay pagpabasol mo kanya ka. Maminsan pa ya talaga si Kamasing ha. Amangan nung masiglot ka kung nagtumat. Siglutan ka kaslanwang. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Din! Sa di naman ang tayan ni Cheryl, kura. Adda iti ayan ti kumarin na Jak amaw no anya manen tar aramiden na ijay. Anya laki, di mo tinatanganak ta. Imbes ang makitangdan. Kano may samo day di asa daw. Iso nga insuka da, takas sa tugali na. Nakasad sa daw, tlaunay. Awan mo't nga rodenggan na asa o lakay. Bagbaga am tuman no agaway. Diakon magustuhan, tikas tangan aramidin na. Into nagkasapulan ti anak ta iti kwarta, ni Melissa akabsan na, ti kanayon na pagdawatan. Anyan tulangon ti panunutan ti asawa ni Melissa, no kas delaan. Bayam, kasaritak tumanen ti anak talakay. Diretsum nga may, tap no makarik na may. Sa nagaputad, dati kabsat na, pagdawdawatan na, kat kastamot na tiraramidin na. Numauma ni Melissa, ay awan latambawk bakay. Adak, nanang. Nay, nakaumay ka mo't Melissa anak ko. Anya ti masapol mo. Mangidagasak lang iti meriendayo, nanang. Sobrang amin di inlotok itay. Sa dinungay ti papanam. Ay kat makitang danak manen Kasla di kamot mabanban no ganak ko. No kasano ti kinagagot mo. Isumot ti kinasadot ti kabsat mo. Saan mat amabalin nga agsadot-sadot ta tao, nanang. Iti kinarigat ti biyag ita, masapul nga aggagat tayo. Tapno ada maisaang kan gastusan nagiti ubing iti pagadalan. No kasta kumamot ti kinagagat ni manang mo. O di mayat kuma. Amangan kunak no di mawat manen iti kwarta ken ka. Imutang idi na palabas abulan, nanang. Kinapudno na, dakkel mo na ti utang ni manang Cheryl kanyak. Ngam panagkunak, kat dawat day giant, agraman binulod na idi na palabas atawan, kat di na pa'y binaybayadan. Ay, agdadawat at talaga day jay akabsat mo. Anya lakit din. Ne, nangalaan niyo iti merienda, nanang? Inyag ni ading mo, Melissa. Sika nga'y, anya ti planong itibiyag mo. Di ka makitangdan. Makapasadot, nanang. Na, anya laki din. Makitangdan kakit day, tapno adda gastusan ni Stephen nga anak mo. Ay, awan mat nga ron ti mayat pagtrabahuan, nanang. Na, day tala ka na ayon na tiras rason mo. Anya lakit din aya Cheryl. Kasano numauma ti kabsat mo iti kadadawat mo. Saan ama umaday jay? No diyo sugsugan. Sana ka na yon kat adda ti kabsat mo apagdawatam kunak tumot. Asino tinang ibaga kada kayo daw-dawatak lang ti kwarta ken kuana, nanang? Bulod ba't day jay Bulod ang arig ng dawat, tadi mo matam mo ti agbayan. Anya lakit din. Nabambanog kan samot, Melissa, bakit? Ay, wan nga rod. Adumat ngamin ti inaramid mi itay. Wan gayam, kasangay ti inaunang anak tayo tunulunes. Anya ngay ti planom lakay. Sigaman, bakit? Agluto tayo ka di manayin. Kumaa, no okay lang kan ka. At nakatipay budget tayo. Adda pa'y mata, inted ni boss titangdan mi itay, isung adda gastusan tayo. Eh di budgetan tan, ti birthday ti anak ta bakit? Ure manulaan. Ian-anay tayo ano anya ti adda. O sige, agpalengkeak to nga ron inton bigat tapno makasaganan. E baka mumula ka dananang kantatang ti plano ta.
Tapno sigurado nga umayda. Anya man ti ibagam si kay Stephen. At dati mabayadan ni pagadalan, nanang. Anya lakit din. Awan lat ibagam no di bayad. Bayad la kanayo nun. Masapol ang mabayadan tayo dyan, nanang. Kung naibusan mo't lang talawans kaw. Adamad sa nga gasot nga intad ko kin ka ide. Nangip-ipanam nga iti day dya a kwarta. Naibusan, nanang. Ay, hanya lakit din aya Stephen. Agtipid ka mat ah. Isumatar aramidak, nanang. Ngamura niya klase ti panagtipid taramidak. Kurang ti sa gasot abalon kaw. Para iti may sabulan. Ay, amom lang arudan nga awan trabaho. Dawat ka mat adawat. Ay, unay ka, Cheryl. No nakitangdan ka kuma, di adda ko maitid mo iti anak mo. Palagipan ka manan responsibilidad mo ni Stephen. Iso adumakdakkel ti ulo ti apu ko yo. Takasta kayo nga men, nanang. Pudno ma, pangasim aramidam ti responsibilidad mo kas ina ti anak mo. Di mo ipasa iti kabsat mo ti responsibilidad mo. Alawanan, agsardeng kayong tagdiskitarak to. Naimbag abigat mo, Melissa ading ko. Ay kat, agtukaw ka amanang. Ay, saanan? Adalaang kumadawatak kan ka. Anya dayjay? Mabalin ka, di ti umutang iti kwarta. Manan? Kasapulan ti kaanakam ti kwarta, tada ka no mabayadan iti pagadalan. Kan pagalawans na matlaang na? Awan kwartak ita manang. Titangdan mo ngay. Para mo't iti masapsapul mi dayjay amanang. Awanan ti sobra, ta na i-budgetan. Di ka maasyan iti kaanakam? Awan ti mariknam akaasi para kenkwana? Di nakman konsensya na kasta manang. Ngamin, manu atawan asyak ti nagaramid iti responsibilidad mo iti anak mo. Tulungan mo't kumatibagim tapnusan aday tamang namnama kanyak ti paglaingam. No awan ti maited mo, di awan, isulaang ti bagam. Sana kasta nagadupay laang ti lawlawatom dita. Awan pa'y sirbin mo takabsa. Anya laki din, nalabas mo't ti kasta pa nagsasaong kanyak. Anya ti membaga ti kabsat mo ay bakit? Kwarta manan alakay. Anya? Adda ka no ti bayadan ni kaanakan Stephen iji pagadalan. Anya tar aramidin ni Cheryl aya. Apay asan ang makitangdan. Jak amo akan ko na. Sa bali mo ti kapanunutan na. Nairuwam ti manu atawan asyak ti mangtultulong kan kwa na. Makonsensya akmot para iti kaanakak. Ngam panagkunak, kat nasken nga agpatangken akmot no maminsan. Tapnusan adumakkel ti ulo ni manang. Kantap na aramidin na ti responsibilidad na. Awan pa'y samot binayadan na. Kadagiti kwarta binulbulod na idi. Ay awan pulos lakay. Arig nan adinawat na, dagijay. Narigat mo't laeng. No kanayon nga itid tayo. Ti kaya dagiti kabsat tayo. Talaga ama irwam daa. Talaga nga awan sirbi de dya Melissa. Nakaimimot la unay. Apay kasta manan ti panagsasaong iti kabsat mo si ka Cheryl. Awat ti kaasi na de dya a tao nanang. Anya lakit din Manulaang matikwarta bulbuludag. kwarta gayam manan ti makagapo. Anya lakit din Cheryl. No nakipurdiya ka kuma, di adda ko matigastusan ti anak mo. Di yung kanunungan ti kinaimot day dya Melissa nanang. Di mo ibaga nga imot ni Melissa. Tasipod pinanawan na ka ti ex mo. Isoon tinang tultulong ka. Naumalaang takastamot nga minakanayon ti Oho. aramid mo. Kanayon lang asyak ti pagpupudutan niyo. Madlaw mat. Paborito yung launay day dya Melissa. Dahita ati jak kayat ka Cheryl. Sika tinagbiddaot ngam ikalintag ang pailaang ti kamalay nga aramid mo.
Kasangay ti apo ko yun no bigat tatang. Umay kayon to Asino kadakwada, anak ka? Ni Francis tatang. Manungaminin di tawon ni Francis. Ay kat ag 15 mo ta na. Umay kayon to kandananang. Asino ti birthday, Melissa? Ay kat ti kaanak ka manang. Na, adamat gayam kwartayo. Ha? Idag bulbulo da, kunam nga awanan ti sobrata na i-budgetan. Sa ita, adagayam pang birthday? Ay, yan nga laki din di kasta kay bagbagam si Kasirel. May isa kayo tatang. Kanunungan nyo tidakas nga aramid day ta, Melissa. Ha? Di ta kay manlangan. Agpapada kayo lang. Di ka mapan iti ayan da, Melissa, Cheryl. Itian niya pa lang aga po mapanak ijay. Kasangay ti ka anakam. May kanumot dito'y balay ko na ni tatang yaw. Sa anak nga interesado, nanang. Nukas ta nga raw. Agbati ka laangan dito'y balay. Stephen na pa, kumay ka, tagrubot tayaw. Asino tinangibaga nga itugot yun ni Stephen, nanang? Sana dakas, no kayat na ti sumuraw. Kasinsin na mo ti ag-birthday. Ay saan? Di ka mapmapansi ka, Stephen. Di mo ipilit ti kayat mo. Kaya't ko ti mapananang. Saan amabalente kasta ka panunutam, Cheryl? Malain ta ni Stephen na paok. Anya turasan. Amangan no agurura yung daan tim ijay. Saan mo't ngay may dama ng Cheryl, nanang? Wala ata nasakit tinakam na ka anak ko. Gapo ta saan ko nga intad ti kwarta daw dawatan na, kat kastamutan? Di nanto pa'y itulok nga umay ni Stephen. Impilit mila ang timay. Anya laki din ni manang. Nairwam nga men atunggal dumawat iti kwarta kat adda itad mo. Ay, wan nga rod. Kamalikmat day jay. Gapo ta maasyanak kan kwa na, intad ko amin adaw dawatan na. Jakmat impagarup nga abuswan na, nanang. Ita, amo men anak ko. Nugumura man kan ka, bay ampay laang. Para mutlaang kan kwa na teraramidam. Tapno adda pagnakman na. Kan tapno aggagat mo. Nagirang tipos ni manang mumili sa bakit. Anya ti impose na. May papanggan ka Kitaak man. Nadataman eh. Uray di na kainaganan. Madlaw mo't asik aday tangamin. Dudwa kayo laang mo't ngagkabsat. Saan ka te? Oo na yan ni manang. Agraman kakasta aba, nag-ipost na pailaang? Aging gaita, kahit nasakit tinakam na ka. Ay, kat adamo tanakan kwa na. Basta siya, awan ti dakas ngay naramid ko kan kwa na. Ti kanyak laang kat aggagat ko ma. Anya ti parikot mo kanyak, manang Cheryl? Na, nagpuskul mo ti rupa mga umay pailaang dito'y kalpasan tinaramid mo. Aging ka kadita, kat nasakit tinakam mo kanyak? Ta saan ko nga intad ti kwarta daw dawatam? Kasjay tinay budget ngay bagbagam. Idi na panak iti ayan niyo, kunam ngawan ti kwartam. Ngam, nagselebrar kayo mo't iti birthday ti anak mo. Siyempre, espesyal nga daw ti kanakam dayjay. Tsaka mukan ka. Gapukan ka, saan ang nakabayad ni Stephen ni Japagadalan? Ay, kat di nakpabasulan No agkurkurang ti kwartayo, ngamin sadot ka. Kasla basol ko pa'y. Nga gagagatak tapno maitad ko dagiti kasapulan ti anak ko. Ay, pumanaw ka iti sangwanak. Agpanunod ka man manang. Mano atawon anagul ulima ka. Tunggal agdawat ka iti kwarta, kat itad kulat ta. Ibagam abulod, ngam di mo mat bayadan. Panawon mo tan tapno sursurum ti tumakder iti bukod mo asaka.
launay, timbaga ti kabsat mo, Cheryl, anak ka. Tatang, Laglagi pa mati kwarta, ginastos da para iti birthday ti kaanakam, kat kwarta, nagrigatan da gagasawa. wanang, Awanan, tingem na. Agkita ka kida, iti pakitang danam. Tamno, dati gastosin niyo, iti anak mo. Saan kumati kinasadot mo, ti pangpangrunam. Tano kasta ti aramidam, anyan tulagan, ti pagbanagan, ti biyagyaw. Anya laki day. naimbag abigat mo, mili sa ading ko. Awan oras ko ang makiapakan ka manang. Ada pa kitang danak ita. Ay, sa anak nga imay, tapno Anya nga ron? makiapakan ka. Naamiris kong dagiti bidot ko. Husto ka, rumbang lang nga gagetak. Wan taawan ti pagbanagan ti biyag ti tao asadot. Amangan ko no adam mo mapakitang danan. Ada iso ti papanak ita. Mabalen ti sumurot kan ka. Kaya't ko kumamat ti makipordiya. Ay kat, agsagana ka nga rodon Tadagasan ka ije balay tananang kantatang intun madamdama. O sige, dagasan nakto nga rod. Di mo liplipatan allowance mo. Kan pagbayad mo ije pagadalan, anak ko. Ay na, agyaman at nanang. Pasensya kan ano nala daw. Kait itid na lang amin titangdan ko. Okay lang, nanang. Tinapatagkat makabayad akon. Tapno, maipid mo't tinatan ko tilistahan da. Ala, agsagana ka nga rudan, tapno saan ka amala daw. Agsagana ak mutten, tagtrabaho kami manen ita. Nagkapuntoy ka na Cheryl, anak ko. Ginatang ko ananang. Naibos sa mo, tantitangdan mo, anak ko. Adapay na bati, nanang. No adda kwartam, igatang bukit di iti masapsapol ti anak mo. Nalpasan ananang. Iso agim matangak iti sidatayo, tapno saan akanayon ada kayo ti aggasgastos. Panawon moten tapno bumawi akmat. Napatpataglat ta ti panagadal ni Stephen. Di kay madanagan, nanang. Ada inted ko apagbayad na, kan allowance na. Manipod ita, aggaguta kon. Agbali na ka responsable nga ina, tapno saan akaasi ti anak ko. Kasta ti mayat, anak ko. Aggagatap no saan akaasi ti pamilya. Laglagi pa asan akanayon nga dati kapsat mo apagdawatam. Kun maysa, dayta adawat-dawat ti pangrugyan ti saan na pagkikinaawatan numaminsan. Kundi mo kuraan ti kapsat mo, no di na naitag ti dawdawatam. Rumbang laeng apalawaem ti panakaawat mo. Takasken ka, adamot responsibilidad na. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Apa yun, Cesar? Kakaysuna lang at akuri tayo day tangam imbarsak mo kit din. Kasano ajak makapungtot? Sumangpita ka na bambanog manipo di uma, kastoy kit din ti masangputan. Awan nalutungin na po'y, masida, agraman ka pa'y. Kat, umanayon day ta pagpupungtutam, Cesar. Lakas ta pala ang tisungbat mo kanyak, Juliet. Sikaman mo tinabambano ka nagtrabaho, no di ka makapungtot, no kastoy ti masangputan. Sige, padasam nga ipalakam day ta kanyak ta para makita. Anya, Saan ka day nga ingkarim idi kanyak, ano asawaan nak, agbiaga akasladon niya iti denam. Iso adi kan agrikla-reklamo ita. anya, Kay sumat! awan pa'y serserbi ti biyag no kastilang. Iso na iti tirumbang iti na iti atasa, taawan matlat may karga. Huston, Cesar! Nabuong amin nga imbarsak mo atasa! Awanan tinabati!
Apayan, balasang ko. Nanang, ni Cesar, nagkibori dya balay. Anya? Ta, anya madan ti diyo nagkinaawatan? Nanang, nakupitan dya takurimi nga imbarsak na. Sapayag may sa deja takurimi. Titasami, imbarsa-barsak na kat nabuong amin. Awanan tinabati ang kagawaan mi, nanang. Hay, jak amo kada kayo nga agasawa. Apay, anya nga min ayat tipuon kan rugi dayta. Kaputan na busy na si Mang Pet. Kas jay matanti naramid na. Anak ko, ang mga ano di ka man ngamin nagluto, iso anak kapungto ti asawam. Saan, nanang? Kat no kinunana nga agbiaga kakasla prinsesa inton makiasawa akin kwa na. Diyak kaya tiagluto, nanang. Di ka tagat bawang akton. Ay, no way. Sana may bagay kanyak dayta trabaho. Bidot nga benday ta ka panunutam, Juliet. No si kati mabatbati iti balayo, rumbang asikati mang trabaho kadagita. Tapno inton makasangpot ti asawam, adda ti nakasagana kanan na. Agkapay ka manang. Naimbag man, tapin masyar ka. Kasano, kat nalipatam siguro, ti agawit iji balay tayo, Cesar. Maya ka rin di agdan ti balay dananang di ka pa'y pimasyar. Huwag ngagpay sumanang. Da kayo talaga. Ngamne, apay-apay per kapunto na itaos usaran nyo. Nangipanan nyo kadagati baso yo, inlako yon? Saan manang? Kat ayan na nga raw din ngay. Awanan tinabati. Gapo iti pungtot ko iti asawak. Imbarbarsak ko kat nabuong mata namin. Anya? Huwag manang. Kat diya akong naggatgatang paper kaplangan tapno inton malpas sa mausar. May bulang latan. Tani, sa dutmat ni Juliet ngagtrabaho ito nagtibalay. Ay, unay mo tanti kasta nga aramid nyo. Saan kayo pa'y lagay man nagbalbaliw? Ne, ultimo day tatakuriyo, nakupit. Di mo ibaga pinatayab mo amin day ta, Cesar. Ay, kababay nga klonen manang isotipod nyo. Anya? Da kayong maggahan ti maranak ti waiting shed, nana. Ay, si kamot gayang balasang ko. Agur-urayak man itilugan. Mapan ko man pa siya rin da Juliet kan Cesar ibalay da. Ay, wan anana. Kagap-gapok ijay ngam ay na. Maistresak mo tan anagapo ijay. Ha? Kasano nga men kat sanda pa'y lagay man nagbalbaliw. Pasaray tumayab amin akagawaan da. Basta adalabas sit asanda pag kinaawatan. Ay, dayta nga raw, di parikot ka dagita nga agasawa. Idi na minsan, nagawid ni Juliet nga agsangsangit. Di na magkuno apay, kasjay manan, nagapadak at imbarsak ni Cesar ti takure kan baso da. Ay, dayta nga raw, di jakat nga ugali ti kabsat ko. Dayta lagi barbarsak iti anyala di ti amuna no makapungtot. Ay, adamot ka mali ti anak ko. Di na amaw ti tumulong. Dayta ti pagpungpungtutan ti asawa na. Ay na, jak amaw no manupay pa magbaga kadakwada, sakbay nga makapagpanunot da. Agdinamagan ti aramid mo, Cesar. Aramid ko lang aya. Aramid ta adwa ko nam Juliet. Anya? Kat isumat. No saan ka kumangamin asado sa anak mo't nga gungungit? Di ko namkit day, di mo amo atong palan ti karem. Anya? Kati sumat, saan ka di nga karim kanyak? Ano asawaan nak? Nasaya at to ti panagbiag ko iti denam? Kat naimpay ko na itakin ka. Anya pa ti pirukam. Anya tinasaya at iti biag ko ita, Cesar. Kat no nasaya at lata ti panagbiag mo, gaputa di ka bisbisinan. Kanumlat ta amin na kayat mo. Agsida ka itinaimas, kat adu pa ti kankanam nga ura de tamangan lang ti ammum nga ramidan. Kat,
Ising-singir mo itantikan kanak, ha, Cesar? Ala, saan ka madanagan? Tainton bumaknangak, bayadak amin agastos mo kanyak. Ay, jak amukin ka, Juliet. Jakon mawawatan na nga ugalim. Apay, awang ka diti plano yung aganak, Cesar. Ay, Ay, apay ngagsinay ka nga. kayat ko no saan kami amadaan iti anak, Ronald. Saan kami lang aging kinaawatan iti asawak. Sa bagay, da kayo mo tinakanayon ti isyo dito yung ili tayo. Huwag nga ron. Kababain, anya lakit din aya. Da kayo, ti ayan na dayta pare. Liklikan nyo ngamin nga ramidin dagiti banag apakaibabayan nyo. Ay, narigat nga ron daliklikan pare. Jak malapdan tagpungtot no sumang petak kat awan naluto amakan. Sa bagay, ori asina mo ita. Makapongtot no kasta pare. Huwag pare, iso adinakmat ko mababalaw. Ure na pintas gayam ti asawa no sadot. Useless mo't lang. Anya lakit din aya. Nanang, kayo natin mapanagitulod ka dagiti natengkan prutas iti balay na manang Juliet. Ay, unay kamatan nga ubeng. Di ka maibaon. Sapay, banbantayak ti baboy ka. Kasla nga min dandane nga ganak. Siya akong bantay nanang. Jak kaya ti mapanijay. Alakit din, itulod maon. Agmotor ka mapan. Jak kaya ti mapanijay nanang. Ang mga numaranak manan nga agap apadak at may ramanak pay. Apay, inramraman da kamot. Aya, iti apada. Katuwan nanang. Agap apaday di namin sa nang ituludak manan iti prutas. Kan nga ni matamaan nga ro iti moging ko iti barsak ni bayaw akaldiraw. Aniya. Una nang. Iso na awan ti oras siya amang itulod ka kita. Bay anyo nga ro rin. May raman kailang no agap apada. Sika talaga anak ko. Mala, bay amaon. Siya ko ti mangitulod. Basta bantayam dagiti baboy ko. Una nang. Agyaman nakadagito'y aprutas kan natang nanang. Di yu inyawag, tauray siya kumatim may nangala. Ay, di nakakayat nga awagan ti kabsat mo, takasanaw. Kasla makatawan pa iti palabsan sa kasumungbat iti awag. Nalabas kayo umat, nanang. Kat isumot ngamin anak ko, no apay ngamin amabayag ka asumungbat iti awag. Basta, nanang. Kan maysa, amangan ka no, numatuluyan amatamaan timuging na iti patay-tayaban nyo ang kaldero. Ha? Naranaan na kano kat, nga agap apa kayo nga agasawa. Kat tumaytayab mo't kanon, dagiti kaldero yaw. Tadjay manugang nyo, nanang. Ay, agbalbaliw kayo kit din. Tauray siyak nga inam, maumuma ako, niti dayta nga aramid yaw. Nagbanglo na ti barako a kapiyo. Ngam kaslaawan mo't ganas kong agkape. Igapo ka rin tawan gatas na manang. Pasensya ka na. Talaga ngamin nasaan kami nga gatang iti gatas. Saan ading ko? Ngam paper cup mo't ngamin dito inyawat mo. Apay, awan aya baso yo? Wano, sadot kayong aginaw. Saan manang? Ang nakulpi mo't ngamin nagiti baso mi. Nagiti breakable, awanan nagbate. Ay, kasanomat ngamin, pinagbalin mo nga eroplano dagiti kagawaan nyo. Tumayab mo't amin. Basta manang. Saan mo't ngamin na maliklikan? Liklikan nyo ti agapa kunakmanan. Tapno maadaan man mo ti ragsak ti balayo. Uwan manang, ikagumaan may. Kahit matuloy ka diti pa nagselebraryo iti kasangay ni bakit mo, paray. Uwan pare.
Barang daytan ti pagpatinggaan ti panagap-apa yaw. Wan nga rod pare. Tani, kasla awanan ganas ko iti relasyon mi nga agasawa. Takasanaw, kanayon kami matan nga agapa. Amangan nga min no awan ti kaaso-asukar mo nga asawa, pare. Iso akas dyan ti asawa. Anya nga awan ka sa sukar ko. Saan ka asway? Ti kayat ko asawa, pare. Nalamyungak mo't nga asawa. Agam sadot nga main. Isa kanayon akmat nga agungat ah. Kasapulan nyo siguro ti pamagbaga, pare. Tani, kasta kayo mo tayo. Bueno, ulitin nyo nga tati agkasar. Tapno, bilinin na kayo man ang nagitininang kaninong yaw. Una yan ti kastoy na anak Carmen. Syakmat nan ti mababain. Apay ka day balasang ko. Adugayam ti bisita ni Juliet. Kat ni, nagkurang dagiti paper plate a ginatang da. Aniya. Kat, ay nangay ti panganan dagiti daduma. At da dyan man manu a plato da. Ngam amoyo ka din, ana. Iso ti sang kadilaw dagiti bisita. Anyamot dagiti a plato, nakupikupit. Kasla panganan ti aso kun kunada. Balay siguro ti sadot da ito kunada pa'y. Ay na, nakababain nga agpayso da ita. Wan nga rod nana. Nakarkaro manan adya maysa. Nakunana, apatayaban kano ngamin ni Cesar ti kagawaan da tunggal agapa da. Kat amangan kano no pantikan bralaang ni Juliet ti di napatayaban. Aniya! Naging joy iti kasangay ko. Apay ka di bakit? Ha? Bakit ko nam kanyak, Cesar? Wain, bakit? Ay na, saan ta ka din nga gap-apa, tanay. Datati sang kadilaw na iti karuba. Agrama na iti bisita mi di kasangay mo. Wan nga rod lakay. Pati plato taan na kumpit nakita da. Wan nga ron, kababain. Sana bali agatang tantumanan. Ngam di mo nga min ibarbarsak Wan bakit? Basta agbalbaliw tan. Wan lakay. Mala nga ron, rumara kon. Mapana ko ni ti garden. Nagsapa ka mata na rumwar. Itang agsapa ti mayata pa nag-spray ka nagtimula ta. Isa ronom to di balon ha. Oray day tay agalas utsaw. O sige nga rod. Orayam tulat na ti balon mo. Ato yan ti balon mo, Cesar. Isublim na tabalon, Juliet. Anya? Imbagam nga iyumay ko? Sa ita, ibagam manan nga isublik? Agungat ka pa'y? Si kalangarudan ti intuludan da iti kanan na. Taasino ti sana makaungat. Alas 10 iti aldaw. Kat anya nga oras sa pimanaw kay balay. Alas 5. Iso akinunak nga alas 8 nga yagmo na tabalon. Oho, adula amin. Naaldawanak nga rod. Ipapilit mo nga raw dahit alas 8. Anya, di mo ka di pinanunot nga amangan numabisinan ti balunam. Isublim na ta. Awan ser-serbim nga asawa. Di isublik no iso ti kunam. Ibalang ko pa yan no iso ti kayat mo. Naka-ar-arti ka man. Alan, ipanaw mo na tabalon. Tayos les mo't lang. Makay remedyo akiti kanag. Unay kan Juliet, di ka pa nakaisaang itinapaw. Anya turasan? Ay unay kan, Cesar. Itay ka pa'y laagsa pang agung-ungat. Kat no kay bagbagam, idi parbangon asantan nga gap-apa. Ay, makauman tumot kami na tangararamidam. Ultimo agluto itinapoy, di mo maaramid. Apay, awan ka rin bagas. Day taman, may sasako. Apay, di mo makita. Adumod gayam ti bagas, ngam apay adi ka nagluto. Nabambano ka nagtrabaho. Sa ita, awan madalunan, analutaw. Ay pasensya kan naging joyak nag-Facebook. Anya? Dahito ti may parbang iti dahito a cellphone. Ay, Cesar! Di mo ibarsak to cellphone ko Kanda iti abagas. Isumot la di da ilutaw.
Manang, umayak man makipangan. Ay, katuan a Cesar. Ngam, apay takas dyan in-text ni Juliet kanyak. Anya ka di manan ti text da di apapay. Idi agsapa, nagungot ka kanumanan iji gardenyo. Kat impasublim ti intulod na abalon mo. Ha? Kat itay manan, agong ungot ka kanumanan asimmangpat. Kat tidakas na, imbarsak mo kano ti cellphone na, iso anadadaal. Kan imbalang mo dagiti bakasyo, iso nga awanan ti isaang na. Kasano adyak agunget, pimarbango na kidagsapa kat imbilin kon nga agibalon iti alas 8. Kamanyat orasan iti simbangpot iti garden. Alas 10. Nabisbisi na anak ka nagtrabaho, naladaw pa yan ang ibalon. Katawan mo't araramidon na iti balay. Basol na mo't lagayam. Uwan manang, kat itay manan, saan ang nakalutaw? Isa aga po iti asar ka, imbalang kon ati bagas me. Ang may na, mga anak man pa'y, sakbay nga ituloy ko tag-istorya, tanay. Mabisinak una yan. Ading ko, bidot mo matday ta. Imbes nga ibalang mo kumati bagasyo, binagaam ti asawam kat nagluto ka. Anya nga ita, nabisinan ka lang arudan. Ay na, ti asawam, ayabam to man tagsasarita tayon to. Saanan ang nasaya at ti mapaspasamak iti nagbaetan nyo. Manang, Liklikan nyo ti agapa, tamay sa dayta amang itunda iti pagbisinan nyo nga agasawa. Inyawag ni Helen ti inararamid yo nga agasawa. Nanang, makantayo pa'y man, sakbay kayong agsermon. Ay unay matdaytan nga aramid mo, Juliet. Kasla kayo laubeng. Kitaan nyo man dayta. Gapo iti bisin yo, nagsiawid kayo nga agasawa. Basol ni Cesar apay nga min nga imbulang na ti bagas me. Bidot yung matdayta adwa anak ko. Di ka nga min agsadot-sadot tapno saan nga agungot ti asawam. Ni Mat Cesar, day tala agi barbarsak iti anyala dita ti amuna. Ultimo bagas, ibalang na. Day tangarod nanang. Mala, bayam anak ko. Inton bigat, agurnong tayaw. Pagsasaritaan tayo ti mapaspasamak ka na kayo. Parang maurnos ti nagbatan nyo. Tamaday ti agasawa akanayon nga agapa. Awan ti nasaya at nga ibunga na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Sa dino ka di man ti papanam duro lakay. Siguro addamanin mapan mo pakipunsyonan anya. Gusto ka, Mila Bakait. Itang amin ti kasarte anak ni Tata Punso, di tadaya. Iso ti papanan me ni Pari Magno ita. Ado ka no kay tisagana na. Ay, anya kalakit din ay lakay. Yeah. Day talatan pakipang panganam ti ammom asapulan. Kasta ka dilatan ti aramid mo? Imbes at tulungan nak nga aglako itinatang, tapno adda pagbiag tayo. Ngam saan mo? Gaputa day talatan buksit mo ti ammom nga isapol. Ni bakit mo? Anyan laki din na yato asawak. Tulungan kanto, into nawan papanan me ni Pari Magno. Sige, inakon bakit? Aguro uray ni Pari Magno di tarwar. Di kagdanag ka rin. Mangyawid akto iti sidaan tayo into malam. Ay, di ka manen mangibabain duro. Makipangan ka lang arudan? Mangyawid ka pa'y? Nagmaditikas tang aramid mo. Agasam ngay day taka ng pare durang. Pinunumot tin iti kastao na itaplataw. Arig na kay aglupyasan. Gusto ka, pare. Nyalaki din na yan. Di ka lang nagtagta ka rin. Mangantaki din. Intun maibos ko, inak pa'y mangala. Aghiritak pa. Anya,
Ay, anya laki, di na kinarawat dahil ta. Ala, manganta nga rin pare. Kalpasan na, agawitan. Siyak, ti mababaing, pwede kastangan, aramidan pare. Anya lagi din di kumpare ka. Nga la. Mga tagarutan. Inak pa mga lainton malpas ko tikan ka na. Kurang pa ito pare magdaw. Ala, makamo ka pare. Basta inton malpasa ka mangan. Agawid aktaw. Makamo ka, no kaya mo pa iti mabati dito. Un pare. Awan parikot nga oray mabadak dito. Basta inakto pa mga iti ka na inton madamdama. Mangisupot ak tumaten iti si dami iti balay no kaskasano. Alam dagito meron anak ka. Ingka pelay karga Jeref. Ipabudot tulangan ni nanang mo intot sumangpit sakbaya si datayo. Nagadumat ng dagito'y akar ni tata. Nangalaan yung ay kadagito'y. Sa dino pa'y kumangay. Inyawit ko na kita nagkapwede ponsyonan anak ka. Anya kayo matan tata. Makipangan kayo lang aruden. Nga mangyawid kayo pa'y laang. Nakababain. Inya kalakid din ay anak ka. Ni. At itong san ni nanang mo. Simbang pwede na nagkapo dyan palengkay. Ingkaya balang, tamang ang tayo kit din. Naimas ti si datayaw. Anya? Apay di mo mutla garawan ang nagita makan bakay. Nalpas kami anangan kini mayrang anak ta. Idinto to ka. Buy-buya matlatan nagita makan. Mangan ka na Ay na, jak kayat dagita amakan duro. Iso ano kayat mo? Si daumlat ta amin nun dagita. Anya laki din na ito asawa. Alala, no di mo kaya timangan. Panawan na nga rodan dito kusina. Ibusag amin dagita makan gaputa. Sayang man. Rawot ka talaga. Ah. Inton ko nag-high blood kan. Puro tabtabati kayat mo. Ay, sana mapasamak na ito kanyak bakay. Awan na ito high blood kanyak. Kat no nagsalon ata ka tao. Awan to, pa sa bali amarikrik nakitibakik. No diti panagbisin ko no awan punsyonan apakidar ayak niya kiti. Anya? Ay, makamu ka nga rodan. Talaga addi mo kayat ti pabagbagaan. Natangken at talaga ti ulong. Dinakto nga rod pagpabasulan numakaala ka iti sakit mo. Gapo iti nalabos a kinarawot mo. Anya ka diti ko na yung ibagayo kanyak nanang. Ngala, ibagayon dapin na patiga papanak ita. Sa dinaw, ti kunam apapanam. Apay, mapan kakadimanan makiponsyon. Husto kayo nanang. Iso nga ibagayon. Anya ti kayat yung ibaga tapno sa anak amauti iji punsyonan. Ang mga no maibusanak iti makan. Pangaasim kumamot anak ko. Agbaliw ka kuman. Ah. Amom ka de, asikan ti pagsasaritaan dagiti tattao dito'y lugar tayo. Gapaw iti kasta nga aramid mo. Anya kayo lagi din ayan nanang. Bye-bye anyo lagi tatatao. Mapanlamod makibonsyon ano kaya da? Asaan ka da siyak ti pagsasaritaan da? Just Ay, talaga natangkan ti ulong. Day talatan kinarawot mo ti birbirok mo. Di mo pa'y matulungan ti asawa mo iti trabaho na. kaya tulong tulad ta ka din nanang. Basta di yun pakasikuran nagiti magagyaw. Awan bibiyang lagi tatatao kanyak. Saan nga isuda ti magpakpakan kanyak? Oh. Makamo kamanlagan. Makao makakasarsarita. Pasig abaribar ti panagsungsungbat mo. Paray, nasaya ata nakita ka dito yung paraangan niya. At ako man napatig adamagakin ka. Anya ka di ita paray. Sila napatingag pa iso Ako nga paray, nadamag ko kay. Nagpaskin ka nun ni tatalando yung tunbiga. Pudno ka de. Ay, uwan paray. Apay, kaya't mo ka dito sumurot ka nga. Uwan, apare. Makandaytan ko naman. Anya laki din pare dorong. Basta pakiponsyonan, saan ka nga pauday? Uwan, apare. Karnidaytan ko naman. Anya laki de. Sige nga rod paray. Dagasin naktulatan niya bala hinton bigat. Agkuyog tantaw na mapanitayan da tatalan daw. Uwan pare. Namnamaam asa anak amaladaw nga umay.
Tapno saan ta maibusan? Sayang ti karne. Sa dino ka di man ang tinapanan ni tatang nanang. Nakita ko mat itay ang nakasukat. Ay katnapan man nagsapulan ay iti pakipunsyonan na anak ko. Amo matanday diyang amam. Kasla saan amang mangan iti kasdiyang aramiden na. Anya lakit din ayan ni tatang. Di la maumuma iti karni. Day talatan ti sapsapulan na. Anya nga rod ngay anak ko. Kasdiyay mati kayat ng aramiden. Mala, di mulatan pa kasikuran ti amam. Ingkakat agripaso, gaputa dandanin ti exam yo, may anak ko. Baybay amon ti amam. Agbalbaliw tulatan, no kayat na ti agbalbaliw. Wen ananang, nakababain lang amin ti kasjay nga aramid na. Mababainak pa yan iti pagadalan. Gaputa pa saray agdamag dagiti ka klasik kanyak. May papan iti kasjay nga aramid ni tata. Alabay amanak ko. Kasaritak tumanin jay amam, bareng agbaliwan. Talaga nagado ti makan pare magnaw. Ipapas na ti mangan. Talaga nagimas dagiti ng sagana dapat ay. Ha, nabayagan na dyan nakasita ka dagiti kasto. Di mo na ya pare. Si kalatan ti kikitain na kita tao. Di ka mo ngaminan malmal pa sa mangan. Itay ka pailangan sumanubli di ayan ti makan. Awan bibiyang ko ka dagiti tao. Mangandamot ngamin ano kayat da. Anya laki din pare. In ka pa'y mga alay ti ka na adu pa'y ti makan. Umay kaki din pare. Agawid tan. Nabsuga ka. Mabitla ang naroon pare si kakamit. Inak pa'y mangisupot iti si dami di pare. Uray nak dito ya. Anya. Talaga ka day, nga awan babain mo, duro anak ka. Anya ka di malinday tangay bagbagayo na anang. Awan mo dakis wano madingay naramit ka. Kasano kumaakunayo ang mga ibabainak ngay. Sa anak mo't alapan nagtakaw, nag-hold up wano pimatay dita. Nya. Nagadon ti imbagam. Gam saan ka di anak ka babain, akanayon latan, nga ijay punsyonan ti ayan mo. Sapay nagrawat kamot nga rod amangan. Ah, Sapay ugalim mo ti mangisupot. Makipangan ka lang nga rodan, nga mangyawid ka pa lang. Basta punsyonan, si kanti turong ti imatang dagiti tattao. Apay, saan ka di amang ibabain ti kasta? unay kayo laki din na yan anak. Basta awan malingar aramidag. Iso adita kon pakasikuran pa. Baybayan nyo sa ulat na nagita at tao kayat na nga ibaga ti kayat na nga ibaga. Gam nagalas ti kasta apakasarsarita am anak ko. Agbaliw kan. Sarde nga amon ti mapmapan akanayon kadagiti punsyonan. Tulungam kit din ati asawam nga aglako iti natang iji palengke. Uwin ka dinanang. Tulungak to indon awanin punsyonan na pakipanganak. Anya hindi. Aniya. At ti kapinanang, agkapi tayo pa eh. Apay, awan ka di manan ti asawam. Awan nanang, kas iti sigod napanmanan nakipangan ijay punsyonan. Tikit dilaing nang agsapul iti pasken. Ay, talaga nga awan dengdenggen na. Inton kwan, pakaisagmakan na lang araw ti kasjay nga aramiden na. Day tamat nga rod ti pagamkak nanang, ang mga numakaala iti sakit na adi na oras, gapo iti kinalaing nang agsida iti karne. Ala, bay am anak ko. Kasaritak tumadan ti asawam. Maday, tinalabas apan panangan iti karne. Sa dino man ti papanam lakay, mapan kakadimanin makipunsyon. Ay na. Mapalakpakan ka. Nga puta naglaing ka anang pugto may labakay. Wain. Inak manin makipunsyon di tadaya. Ay na, makapasikur ka lalaki. Day talatan ti ammom nga aramidan. Tilatan mapan makipangpangan ti ammom, mangibabain ka launa yun. Di ka ka din agong ungit bakit. Alisto ka abumakit mo kasta. Sige, sige. Inako. Ang mga numaladawak iti papalak. Mga laka nga rodan iti badom, agyan kanton iti mapan mo pakipunsyonan,
Mangkapasuron ti kastang aramid mo. Mila ba kay? Pang-ase. Agreeing ka man. Apay ay aduro. Ay, disturbo ka mag-itipan na turog. Bakit tulungan na? Nagsakit ulo yung tiyan ko. Ay, diyan ako na maitorahid. Ha? Anya ka din ti mapaspasamak kan kalakay. Ay, mabiit lang. Riingag ti anak ta. Itaray da kalangan iti ospital. Sige man garot, bakit tarasa? Talaga diyan ako na maitorahid. Nakaroon sa sakit yung tiyan ko. Ala, mangan kanduro. Naimbaglakit din ata pinarwarda ka mula adagos iti ospital. Huwag nga rod bakit? Mga pengay. Natengmot da kita nakaidasar nga ipasidam kanya bakit? Awan ka diti karne. Mangan kakit din. Awan ti karne. Impakan min iti aso ti inyawid mo a karne. Gaputa na bang legs. Iso day ti makagapon no apay ang nagsakit ti tiyan mo. Na food poisoning ka, gapu ka dagijay amakan. Anya. Ay, sayang pa'y dagijay bakit? Sa pinagado. Ay, yung ngawin amo na bang lisgayam dagijay bakit? Di mon sayangan dagijay a karne, Doro. Pag nakmam ko man, tikas di na pasamakan ka. Rawot ka ngamin unay, kaslasaan ka amangmangan. Nala, huston bakit? Bayam, talaga jak kaya tayo hindi mo pan makiponsyon. Jak kaya tayo na maulit tikas siya na pasamak kanyak. Pare, naimbag man na nakapasyar ka. Paray, kumusta tarik na mo ngay? Ay, Napakaruan ka magagamit ti daya pa nagsakit ti tiyan mo. Ta food poisoning ti makagapaw. No apay ang nagsakit ti tiyan mo paray. huwag nga rin pare. Nakababay na dyan na pasama kanyak. Sa pala ko paray, taag nakam kan. Pagpampanunutam ko man tikas dyan na pasamak ka. Uwan pare magna. Jakton kaya ti mapan makiponsyon. Agsakit tumarin di tiyan ko. Oh, mundya ako pare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.